Uyu ni mukawa wa Barka uria ukoragwo barabara-ini ya Makadara tauni-ini ya Mombasa, kurigania na tauni-ini iria nguru niyo Old Town. Ni mukawa wonekanaga uri mukawa wa andu a ikiro cia thi, na hihi ukonekana utamikawa iria ingi yothe, na kuria gwikinyagia muingi kuma ituri-ini mwanya mwanya cia guku bururi-ini o hamwe na nja wa bururi. Uhoro wa kumakania ni ati riria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta acera mwena wa gicua-ini, icera riake ritirikagirira hatari gwikinya thiini wa mukawa uyu wa Barka Restaurant. Tuko na furaha sana kumpata mtukufu rais kila mwaka kuja kututembelea. Ni rais ambaye yuko very social, very friendly, na sijapata kuona rais social na friendly kama yeye. Riria President Uhuru Kenyatta eriga gucera thiku nini hituku, niageire na mweke wa kurianira irio cia muthenya na magavana matanyihiire 10 kuma county mwanya mwanya, na riri rirari rita riake ria kana kuria mukawa-ini uyu. Ta uria Sadia Hatimi uria ni murugamiriri wa mukawa uyu aratariria. Akikuja anasalimia, anampata pale juu, anateremka direct chini VIP. Kama hapa mahali nilipokaa ndo mahali anapenda sana kuja kuketi, na anajipakulia mwenyewe chakula. Ni mukawa ufagitwo wega ati ugayukanitio ni ikiro 3 mwanya mwanya cia guikara andu kuringana na ikiro ciao kana uhoti wa o mundu wa kimuhuko. Kule normal juu unalipa kulingana na chakula unaochukua. Hapa VIP ukikuja tunakuchaji buffet. Unakula chakula yote buffet. Na ukiingia kule VIP kidogo price pia nayo iko juu kidogo, si kama VIP. So hiyo ndo tofauti hapo, lakini chakula is all the same. Na VIP unapata dessert ambapo kule juu hakuna dessert. Na riria President ekinyia aikaraga thiini wa nyumba ya VIP iria o mundu we niwe weihuragira kiria ekwenda, na irio cia mukawa uyu ndungitigithia kuona irugitwo na ubaciriri munene wa unduire wa uthweri. Na riria mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ari guku ni haria we mwene endete guikara. Na thengia wa mutongoria wa bururi, mukawa uyu wanaguciriria atongoria angi a ikiro ngurani. Undu uria riu urugamiriri wa mukawa uyu uthiete na mbere na kwirahira o hamwe na kuhoya President acerage kaingi. Viongozi wote ambao walokuja kama Mheshimiwa DP William Ruto, Mheshimiwa Honorable Matiangi, ina Raila, ina Hassan Ali Joho. Giribotera Kameme TV kuma mwena wa gicua-ini county ya Mombasa. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.